kwena ngauna keden dorong giri chiko chiko ngo vai songo chiko na room chiko gena. Babu, very good morning. Yan Rabina ka Mike ba kwento sa kila pa mo ko sa chiko may palibore. Sakay, na time kero sa rongo na mo, time when you speak sa bounce back, that means you are in a closed room. Iya. Me dola na katuba? Dola manta dola. Koi ko men dola na lachi kede na. Iyo, kede sa dola kede. Gosan dola. Gosan dola. Kede time when you wake up in the morning. First thing when you wake up in the morning, dola na katumbalekan, dola na katumbalebu, dereka na lachi melako mena fresh air mai tumba melako lo mani bale. Ada time saya na sa songo chiko na bale. Are mai keli nga baleta na labo sa chiko bat ke ko yaw na. Oi. Oi, so cinco i labo. Misa tu kun manda verto no ngone mai moto merto lei taki tu mangari ko amanda ne. Kuni bangorire. That's why you songo every morning. Songo baka turanga baka marama everything myself. Sajin. So yan Rabina ka Ben. Andra babu. Kemte meloko mandamay na yeso sa bakaram gore. Iyo You should tell me and Ben the reason why we should come down to you in a hotel in Nandi. Michael after what reason Michael right that you can drag ingo Nandi kemdo ko rangoda na nanoa mai suba tau chiko na uda ko ya ubosa be ko iko to kama zambadi lo atuna sabgo sa lolo na lomalangi sa lolo ike bagalele lolo o chinga ba Michael ko sa take that photo that tamba awna ko na send tagi ko cha ko ke bitana Facebook oi ko sa tamba batili ini ko tamba kana lomalangi ba pisa bakana gold re oi kira una no man dio sa tamba batikin ndor tangan ni balang Oi ko ni semer nila ko mana kabi babu before coming back to Suba. Iya. You should grab hold of one opportunity there. Koi ko nreta main dona tourist tangane. Kemro sa tamba. Kemro tamba mandani kemro ndabu tu na beach. Michael, you could not too jealous. Nee. I'm not jealous, Babu. Koi ko metuku na bango pera kebalangi. I come all the way from Suva, the capital of Fiji. This is one opportunity I've been waiting for a very long time. to lie down with one tourist on the beach here. Kemo sa sanay kita ka doon ka? Iyo, kalanda mo nga. Wala nga kemo tabo, damo manda na sunglass, guys, sa toro chuk na lingana na guys, sa toro chuk na lingana na bilo na juice, like also you coming from overseas. Iyo. Cici, asambu, kacer nga. Michael, don't worry. Iya. Ken, rawa, don't worry. Ako na bangarain doa. Iya. Mata lebo si kalay. Dua nga Sarawa. Men dua na tangan ini Australia or New Zealand. Acha. Orto na kay New Zealand dito po sa bata pa kay Orto, hey bro Orto na kay New Zealand di time sa bosa. Watch ni bosa sa bosa chikana bro. Hey bro. Okay. Hey bro, you got 50 cents, Kaya kaya ko sana rin na kay New Zealand na time na kay New Zealand sana na kay Australia ni sana bosa beko. Ocho ni bosa ko sana tukuno na mate. Hey mate. Hey mate, how are you mate? Australia mate, na? Mate. Yeah. Dingam crikey. Matingali bosa ba na? Yeah. How's the kangaroo? Balata sa level common babu kento sarada bata na itamba. Doon na tanganin, doon na lewa tourist lying on the beach or lying on the beach. Yeah. Go men doon na kemo itamba babu with an Australian male tourist on the beach here. Mange Michael. Santo na takali bungo. Sangay, ko tukuna baka maluwi ko. This is for a souvenir. Balata ko sabi na kata me tamba manda. Ko first time gela ko na hotel ngo ko ngay lying down beside you. I want to take the photo back to Suba and frame it.
Ngai lili chiko ibale mo sa 2018 kau sa chiko na hotel ngo edana nangu friend ngo kay balangi. Koi ko me bosa baka malu aberto. Acha Michael ba ko yaw sa rere chiko bakalaling ke bango tale ko kuna kebalangi you should put some suntan on na. Ay. Na kata-kata ni singai nandi ko Michael pa I tell you. Yeah. Lavak na singa na manang matakilele na singa bakay 100 yaw tali. Uy. Kaya mo pala saan rakipin na kamay nandi this morning? Pwede sa tukunan rakipare? Na kero sa wili ka chiko na tukutukun yung raki sa tukuna may nandi, the weather station in Nandi. It says Nandi Lautoka and cloudy periods with some showers, isolated heavy falls possible. Isolated nga non ray may muri. So make sure you go up to the weather station in Nandi. Ask them, hey, ikisa na mata ni singa sa lako may kemdo sa isolated heavy falls. Pana weather station sa raya na orto pinakata chikondo na turangan ni kay walang mirto tamba bata. Ay, right bad gini ya. Merto kilancho ko na mango bula-bula matanggali ka ba ya. Yeah. So when are you coming back to Suba, Babu? Akabi Magaili, I'll be back. Yeah. Kung binakata sa na mango. Yo, kere. Kere, baka bimbi sar nga, Babu. Time sa kaya na problema ko tumay sa na mango. Oro de chiko sa na ni mango sanggit. Teko bu tumbo sa nga may na mango. Ano ko tumay ng tumbo Make sure ko kere mata ko time sala ko mena village of Yako sa lebuna vuni mango sa chiko on the side of the Make sure you kere to the ladies of Yako. Please, I want to take some mangoes to Suba. Please, I want to take some Yako. I want to take some mango to Suba for my Kelly. They're gonna say no, you gonna yaki. Okay, Babu. Thank you very much for your time and big lolomos to all the tourists ko sa Sotava na hotel this morning. Yeah. Make sure you. Okay, Michael, don't worry. I'll tell all the natamba bat kirto and I wakok to anyway ko natamba. Cha. Thank you very much, Babu. Make sure we. Mode. Dola bina. Na Babu na Neme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?